Pozdrav svima, moje ime je Aleksa Stanković, neki me znati kao Double Aima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Na mom YouTube kanalu možete pronaći stream highlightove. Za sve vas koji gotivite da gledate stream, a niste bili u mogućnosti da ga ispratite uživo. Tu će biti neke najbolje scene, najbolji playevi, smešne stvari koje su se dešavale tokom streama, kao i izdvojeni klipovi za najbolje playeve koje napravim. Pored stream highlightova planiram da pokrenem i 2 serijala na YouTube kanalu. Prvi serijali će se odnositi na Patch Notes, gdje ću ja zajedno sa drugim high-elo igračima koji su jako poznati na našoj sceni pričati o patchovima, koji su heroji trenutno jaki u toj meti, koje su promjene i šta se dešava i kako da dobijete elo lakše igrajući određene heroje. Drugi serijal će se odnositi na to kako ja igram džunglu, šta ja to radim, kako se krećem, kako razmišljam o određenim momentima i šta planiram da uradim tokom game-a, tako što ću ja na rekordovan gameplay preko Blaze TV-a, gdje se vidi tačno šta sam ja radio, kad sam otvarao mapu, gdje sam išao i kako sam se kretao. Raditi post komentari gdje ću objašnjavati zašto sam to radio i samim tim ću od toga praviti gajdove kako bi vama mogao da pomognem da bolje razumete razliku između boljih igrača, kako da postanete bolji i stvari koje vi možete da promenite u vašoj igri, da bi bili efektivniji u gameu, da bi imali možda bolji skor, više killova, više dobijenih gameova i planiram da kasnije od tih istih gajdova napravim kratki gajdove po 5-6 minuta gdje ću ja pričati o najvećim power spike-ovima tog heroja, rune, masteries, kako se builduje, šta se radi na tom heroju, kako se dobijaju gameovi. I to bi trebalo da bude neki serijal gdje će se odnositi na sve heroje u džungli, gdje ću ja jednom nedeljno izbacivati po jednog heroja, da bi jednog dana naravno prešli svih 20-30 heroja koji mogu da se igraju u džungli. Trudit ću se da izbacujem uvek meta heroje u tom određenom patchu i samim tim vam pomognem da bolje razumete kako da odigrate tog heroja. Planiram da isto tako odradim i za druge laneove, mid, top, jungle, bot, ali vremenom treba dosta vremena za to, tako da lagano počet ćemo od ovoga pa ćemo vidjeti kako ide. Kanal će se najviše bazirati na League of Legends kao što možete i da vidite, ali pored League of Legends volim da igram i Overwatch i CSGO u slobodno vreme, tako da možete da očekujete koji klip sa gameplayom iz CSGO ili Overwatcha. To bi bilo to što se tiče mog YouTube kanala, hvala svima što ste gledali, nadam se da vam se svidelo. Želim vam svima lep i ugodan dan i vidimo se ovih dana. Ćao! YouTube kanal sam otvorio zato što